Вперед! Відкривай, давай розбав. Ми звідси Para militan angkatan bersenjata Ukraina menunjukkan serangan palsu terhadap desa Lobkove di garis depan di wilayah Zaporozhye. Rupanya video tersebut terekam pada 7 Juni, hari dimulainya serangan balasan hebat. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Sabtu 10 Juni 2023. Seperti yang Anda dapat lihat dengan jelas, para militan di bawah tembakan hebat menempati bagian yang benar-benar ditinggalkan dari pemukiman tertentu. Ternyata, ini bahkan bukan Lobkove itu sendiri, melainkan ke utara di lokasi. Segera angkatan bersenjata Ukraina diusir dari sana oleh pasukan Rusia. Hari ke-471 invasi, Rusia melaporkan secara total 440 pesawat Ukraina, 238 helikopter, 4.555 kendaraan udara tak berawak, 424 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 1.010 prajurit Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Давай! Давай. Дорогу падає рядышком. Зай, прямо в двір нахуй. Прямо у двір, да? Тримай. Давай, давай, давай. Давай сразу. Даю. Ніна. Давай. Осталось последнє. Давай. Чарлі, що там у вас? Між хатами зайшло чуть-чуть далі, теж нормально. Все, не витягуй. Шамиль. Плюс прийняв. Альфа, Чарлі, Сула 75, вперед! Вперед! Блядський. Не кидайся нічого. Заходимо. Шамиль. Заїбався! Давайте ближче до укриттів, бігом! Йдемо! Да! Ні, там мало зайти. Шмель, покрий. Гранату! Хорош! Сиди за спиною. Тихо ти, бля. Що там? Граната! Давай в укриття, панове, в укриття! Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like,
subscribe, dan share ya.